Sabre na me secondary school free 1995 over 2012 na me na me read on once me so dey wo to e ba leadership e fia wo free mu abusia wo free mu leadership dey meka se wo tum nti wo hu leadership kakra eni se wan so be ye president eni wo hu Otumfuo so how obe describe on say ne leadership on say na hu no na hini ne mpanyindie no o kan ho asema ba no masa men ka obi osma gube sabe ni ohini ni ohino okay ohini ni yeah watana na nan modwaso a titi nyansa ne na nan de chichire wanya sanyansa no bi na ode som ne man de som na yana nano watitumi ase na ti ase so me hu se won yes what ase so de nyima nipa obi nya tumi na ode hye nipa so sisi nipa ne ade ba bia no me hu ni sa o ma nipa tenka so ode som nti ode ba no wo hwa agina tumi kana manu ha wali na wiase amama do nyina wakọ China wakọ America wodu abrochire dia English abrochire dia and then na waka so adu ne die mu pa obi haje no and sa leadership wisdom the spirit no anti na basa nti go for no King Solomon yeah Solomon Bible ni nyansa dodo ni se no si sumo ni mind ma ni tumpon ya de ntina na friend sa Solomon mom kakra meka se ne nya ni pen asem boa no ma o chia ewiase no na am se wiase ayi ne dadodo nti na fe wa ya manya me boafo nti ya de onye Solomon abeye papa akopna yue nti za na meka cha Solomon ya mfa ndo pa da de tu no nyansa o de sum ni mind na so o stress asubani bi pa me tie de wo kan ya na o hwe o man mu boa ne amono ne ade na yinwa 25 years e betumi aka say 25 years of local and global impact ba broso kura na sanke am yan so me ne o kase na magudia ba 150 years ago Sagranti war ya first time I say asante by go akumu obi bedi ya super so shi kuma sekura ani sade no Sagranti war no abrofo no sesa nanan magudie titi mpompo nso ni ade nyino de kwai me no kasa sesia English for ni nyina ba say ya de nana nyama abre no wo mun kase ya de ba chanu wo say ya de be fam ya das mama ebi ni nyama yira kra wo ho chimpo we de ni nam se ne o si shan nyama ni ade nti won ma batam ko o ma se san na de aba no onfa nkankan 20 amfia de oni mo atna schedule so onfa enchire ni man ya de se 34 no mo bi pa na nti ayebi nti nyame ne esre ma no se slawa brand no wede no patututu oso ko bogof